Okay, so nak set up kemah ni macam biasa, kita pasang ground sheet dulu untuk protect dia punya lantai kemah. Okay, macam lebihan ground sheet ni, kita boleh lipatkan masukkan dalam. So make sure ground sheet ni dia tak terlebih daripada lantai kemah. Okay, so yang ni pun sama juga, kita lipatkan.